Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma kuwukuthi-ke usamusha-ke uyaqala ukungena-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungaphumi-ke ungangixhasile ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli kwenza ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ezishisa bhenzi loyo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze singaphuthi izindawo ongazi njengamanje ngabe kucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba akulethe lona-ke namhlanje ngilethe-ke udaba-ke olushaqisayo-ke ngendlela-ke eyisimanga-ke laphana-ke abantu-ke basale bebambe umlomo-ke bebabaza-ke ngesenzo-ke esehlekele-ke ugogo-ke laphana-ke kutholakala-ke ugogo ona-67 years edlwenguliwe washaywa waze washona endlini yakhe. Kutholakale ugogo ona-67 iminyaka edlunguliwe ubeshaywe ngensimbi emzimbeni nasebusweni. Utholakale enqunu kwesingezansi igazi beliphuma ngamakhala nasekhanda. Lo gogo kuthiwa ubehlala yedwa kule ndlu, akukaboshwa muntu ngalesi sigameko. Amaphoyisa aqale uphenyo. Lesi sigameko senzeke eLukwatini. Abantu-ke bamangala-ke laphana-ke ukuthi-ke bebemsuka ngaliphi-ke ugogo omdala kangaka-ke lezi zinswelaboya-ke namaphoyisa-ke aseqalile-ke ayaphenya-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke. Mina ngizocela kuwe nje ukuthi ungene ema-comment section-ke fusha uvo lwakho ukuthi na ucabangani-ke ngalo-ke udaba-ke lolu-ke bese wenza okulungile-ke nje laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.